molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, svi te dagi ljubam kako ti. Drugi put u Makedoniji. Koliko dana i na koja tema vas ovaj put nosi Isus kod nas? Znači, još tijekom prošlog seminara meni je u srcu došlo da zbog posjete, reakcije, osjećaja među ljudima, ja trebam doći još jednom. Činilo mi se premalo nekako, nedovršeno. I odmah pri prvom susretu sa ljudima koji su dolazili tijekom prošlog seminara vidjelo se da je to bio pravi potez, jer su ljudi daleko bolje nego su bili prije, ovi koji su znači prihvatili, ostali na svjetlu čiste istine. Svi su oni mene dočekali sa širokim osmijesima koji evo već nakon 3 dana ne jenjavaju i dalje su na licu. I svi ljudi govore da su izvrsno, nikad bolje. I naznaka je da su oni ostali u nauku i primijenili, da im je to poboljšalo život, što je ujedno i svrha. Ne samo dolaska u Skoplje, nego i bilo gdje drugdje gdje se svjetlo čiste istine stavlja na svijest, da ljudima osvijetli put, da im bude lakše i bolje. Hvala ti se, slijediti Isusa i postići cilj. Tako da evo to je recimo što je meni prvo ostalo, da je od cijele dvorane, znači koliko je bilo ljudi, osim njih par novih, ovi koji su već bili ranije, da su daleko boljeg ozračja i šireg osmijeha na licu i sjajnih očiju i opušteni. I sfera je daleko kompaktnija, više povezana i oni daju naznake o tome da su ostali u nauku, da primjenjuju i da ih je to blagoslovilo. Tako da je meni u srcu još prošli put bilo da bi trebao ponovo doći. To je što se tiče samog dolaska. Što se tiče teme, znači nakon seminara u Skoplju, a tijekom seminara u Rijeci koji je slijedio u 12. mjesecu pred Božić, koji je bio na temu Isus kao dobri pastir, poredba o dobrom pastiru, ja sam dobio od Tihe, svima poznatog, sam dobio pjesmu koja njemu sišla s neba, kako on govori. Tijekom slušanja seminara Nauči nas moliti, gdje je on u srcu spoznaje, dobio objavu, to je on sad i na seminaru svjedočio, o toj razlici i odnosu kojega vjernik, dakle vjernici ovdje, imaju prema svemogućem Bogu, na razini Boga udaljenog, strašnog, koji je u principu nedostižan, nedohvatan, koji s visine gleda na ljude, i razliku koju su oni vjernici u sebi spoznali, koji su uspostavili odnos sa istim tim Bogom, jer Bog je jedan, ali ovaj put kao sa Ocem koji je mio, pun ljubavi, dragi, ne kažnjava i blizu nam je i što više u Isusu Kristu prisutan među nama kao Emanuel. I mene je dojmila, znači, najprije ta situacija u kojoj on doživio tu promjenu, jer mi je ta promjena jasna, ja je poznajem u ljudima, ne u sebi. Znači, ja sam od početka znao za Oca. Znači, ja nikad nisam bio u odnosu stvorenje Bog. Ja sam uvijek bio od prvog dana svog hoda s Kristom u odnosu dijete-otac. To je isto možda bitno za znati. Ja nisam prošao onaj klasični religijski put gdje se oni boje Boga. Ja sam u ateističkoj obitelji odrastao, iako je mama bila vjernica, ali tradicionalno to dođe na isto i gore. Tako da ja nisam imao taj odnos. Nisam ja odrastao u tom strahu od Boga, kazne, paklovi, Bog će te kaštigati tako, nego ja kad sam došao do Isusa, ja sam spoznao da su on i Otac jedno
po Ivanu 10.30, što bi bio drugi stih koji je meni ostao duboko usađen u srce. Nakon Mateja 6.33 bio bi drugi stih koji mi je ostao onako za vječnost u srcu, to je Ivan 10.30, otac i ja smo jedna. Tako da sam ja odrastao u toj toplini i iz toga bi mogao vidjeti na ljudima veliku razliku. Ja sam vidio da oni nisu dobro kao što sam ja dobro. I ja to ne govorim na razini ja sam dobro, ti nisi, nego kad ja recimo dođem u bolnicu, a ja sam zdrav, a neko umire na bolesničkoj postelji, ja vidim da se ja bolje od njega što se zdravlja tiče i tako isto u međuvjerničkim odnosima. Ja vidim da oni nisu dobro, da ne razumiju, da je razmak između njih i oca, da se muče sa stvarima s kojima se ja ne mučim, da oni ne spavaju mirno, da koriste svakojake opijate. Ja vidim da oni nisu dobro. I logično, ako želiš ljudima pomoći, da tražiš način kako doprije do njihovog srca, ne bi li im dao ono što si ti primio. I kad sam ja vidio da je on, meni je svejedno tko je, ja bih htio da to svi ljudi dožive, ali recimo on da je doživio tu promjenu, da na njega to tako duboko utjecalo i da mu još pjesma sišla s neba na temu, Tatko moj nebesen, i još kad sam ja čuo tu izvedbu koju ti pjevaš, on se uključi na kraju i mene to duboko u srce dirnulo. I s obzirom da nikad nije bio seminar na temu Oče naš, što je meni omiljena tema, glavna tema, prva tema, zadnja tema i sve po putu što vodi do te teme, znači to je početak i kraj cijelog stvaranja Očevog, znači ne samo ovog zemaljskog, nego i u prapočecima. Meni je to bilo samo prilika da se, hvala ti, izrazi ono što je cijelo vrijeme u meni, što ja uvijek spominjem na seminarima, ali nisam nikad imao pravu priliku, pa eto to je zašto se seminar naziva Oče naš ili Tatko moj nebesen ili mi imamo Oca koji je na nebesima. Tako da sam ja to odlučio odmah nakon prošlog seminara u Skoplju, tijekom sljedećeg seminara u Rijeci, kad sam čuo pjesmu. Pjesma je mene toliko duboko dirnula i meni se čini da pjesma kad je doista odozgo, da ona ima silnu moć utjecati u ljudske duše, dodirnuti ih duboko i prenijeti im poruku. Kako je ovo važna poruka za koju ja mislim da religijski svijet s jedne strane, znači tradicionalne crkve, i karizmatski svijet s druge strane, provjereno, nemaju pravi uvid, jer oni imaju trojstvo osoba i odnose se prema Bogu, uglavnom, ja ih pratim u razgovoru. Meni se to učinilo kao prava prilika da im se otvori perspektiva, da mogu tu predivnu stvarnost upoznat, stvarnost dijete otac. Ja osobno sam uvjerenja iz istog razloga, znači s obzirom da sam godinama na terenu stalno sa ljudima svih vjeroispovijesti, da sam ja naklonjen ljudima, znači ne osuđivački, odbacivački, meni je svejedno odakle, evo ja sam sad iz jedne romske obitelji došao, prije toga sam sjeo na cesti sa drugom Romkinjom, molio za nju i dao joj knjigu o ozdravljenju i molit ću i sutra za nju. Pa sam sad bio sa ženom tu na klupi koja živi na ulici, molio je za nju, njoj ostavio novac. Znači, meni je apsolutno svejedno da li si, koji si, odakle si, čiji si, nego jednostavno vidiš. Ti jednostavno vidiš o čemu se radi. Tako da bi ja htio prenijeti to moje unutarnje stanje, za koje vidim da je daleko nadmoćniji od onog normalnog, prosječnog stanja vjernika, a ja također vidim i koji je razlog za to. Stoga bi seminar imao tu svetu svrhu da se ljudima ukaže razlika i da im se ponudi promjena. A plus toga to je biblijski opravdano, znači nema odbrane od toga, budući da je sam Isus to pokazio riječima i djelima, on se uvijek odnosio prema Ocu, nama je stavljao iste riječi u usta i još je rekao po duhu svome, da će oni koji vjeruju, znači po duhu svetome klicat Aba Oče, po Rimljanima 8.15 i 16 i Galačanima 4.6. Znači ja bih htio pokazati da postoji razlika, pokazati blagoslove ovog nadmoćnijeg stanja, dijete otac, od stvorenja Bog, i onda, znači, ljudima ponuditi put kojim ulaze u promjenu. Znači, to bi bila svrha seminara, kako je došlo do ovog seminara, a razlog zašto sam se vratio je bio među ljudima u dvorani još tijekom onog seminara. Znači, ja sam vidio da nije dovoljna bila jedna posjeta, s obzirom na reakcije ljudi, na prijemčivost i tako. Sad dalje kako Duh bude vodio, ali evo, to je što je u mom srcu bilo. Što se tiče, znači, dolaska teme, što bi ja htio ljudima dati, kako ja vidim ljude. Dakle, meni je svejedno. Ali ja sam stekao dojam, vidim da oni to nisu upoznali, velika većina. I to njihovi životi pokazuju, jer u razgovorima, znači, jedva ikad da se čuje da čovjek spominje Oca. Oni samo spominju Boga. Eto. Hvala ti, Isus. Pa slučajno, iako nije ništa slučajno, zapravo neočekivano, nisam bila u nikakvoj zajednici nikad, zapravo sam imala baš averziju prema zajedništvu, prema pripadništvu.
bilo kakvoj organizaciji, pogotovo kršćanskoj, jer moje poznavanje kršćanstva je bilo katoličko okruženje koje me nije nikad privlačilo. Odrasla sam u, recimo, polukatoličkoj, poluateističkoj obitelji, tako da sam imala neko iskustvo sa katolicizmom, ali mene to nije privlačilo. Baš evo što se tiče ovog seminara Oče naš, Tatko naš nebesen, meni je ova tema, znači mene dotiče objašnjenje, zato što me povezuje me još više s ocem, ali ja se ne mogu nekako, ne osjećam da meni to čini razliku u srcu, jer ja nisam nikad imala odnos s njim kao s nekim udaljenim Bogom. Znači ja nisam imala uopće odnos s njim, a kad bi ga imala, nikad nisam pristajala na odnos koji je ja i neki udaljeni otac, to je Bog kojemu ja nemam pristupa, koji je meni daleko, kojega sam moram plašiti. Međutim, on je tako meni bio predstavljen u toj crkvi i zato se ja jesam odvojila, nekako uvijek sam srcem bila negdje sa strane, nisam nikad osjetila zadovoljstvo unutar bilo kakve organizacije crkve. Kasnije sam imala nekakav kratki izlet sa baptističkom crkvom. Bila sam dosta, mala sam bila, ali isto nije me to ispunjavalo. Moje prijateljice su bile tamo, one su baš bile predane skroz, mene to nije dotaklo. I to je to zapravo što se tiče nekakvog kršćanskih susreta. Ja sam shvatila da mene više privlače nekakve istočnjačke priče, zato jer je tamo ljubav nekako u suštini bila izražena, više se nekako pažnje predavalo samoj suštini ljubavi, koja je isto tako bila nekako nedokučiva, ali je opet bila praktično što se tiče života onako moguća za postići nekako. I Bog unutar takvog učenja nije bio hladan, opet je davalo neki privid topline i to. Tako da ja sam tu nekako relativno tražila, u biti nisam tražila na vanka da sam u biti čitala, da sam na taj način, ali nekako srce mi je bilo čeznutljivo stalno. I tako sam jednom bila na jednom rođendanu i tamo sam srela Carmen, koja je inače voditelj jedne zajednice u Hrvatskoj, u Šibeniku, i vodila još jednu zajednicu. Ona je taman nedugo prije toga se susrela sa čistom istinom i u stvari mi smo se susrele i sasvim slučajno smo mi počele pričati o tome. Zapravo ja sam nju vidjela prvi put u životu i ja sam njoj počela postavljati pitanja u svezi nastanka svijeta, kako smo mi ovdje, zašto smo mi ovdje, ko je ona, ko sam ja, šta ovo sve skupa znači. Znači ja nisam imala pojma zašto ja nju pitam. To curu koju vidim prvi put, ne znam ništa o njoj. Znači prvi susret, nema nikakvih dodirnih točaka, ja sam samo, znači prvi kontakt su bila pitanja o životu, o Bogu, u nekakvom višem postojanju. I ona je tu baš bila iznenađena i ona mi je rekla, pa imam ti odgovore na ta pitanja. I ja sam u srcu osjetila da mi ona može dati odgovor. I ona se meni u biti svidjela, što je meni baš bitno nekako primijetiti, da ona kao postojanje je mene privukla. Znači meni je ona kao biće bila nekako privlačna, zato što ona je zračila tim. I ona da nije bila to, šta god da ona rekla, mene to ne bi, jer ja sam se susretala znači s ljudima koji su imali puno znanja, međutim mene to nije me doticalo. Tako da mislim da je bitno za nas kako bi širili to evanđelje, radosnu vijest, da mi svojim postojanjem svjedočimo zato što je ona bila. I mene u biti to nekako, ja sam osjetila to, moja duša je prepoznala to jer je čeznula i prepoznala je u njoj to što je tražila i onda mi ona samo izbacila u biti istinu o tome. Polako onako, kako je osjećala da ću ja moći primiti. I eto, tako da tu nekako smo se povezale i ona me dovela, to se zvala Kuća vjere u Hrvatskoj Splitu. Lorenz je bio prolazu, koliko ja znam, držao je Kuću vjere. To isto, znači princip je isto predavanje, samo što je iza bilo polaganje ruku, znači molitva po polaganju ruku za potrebite. I ja sam bila potrebita. Imala sam gastritis i tako kronične probleme sa crijevima, sa želucem i tako. To je bilo poprilično loše. Zapravo mislim da godinu dana nisam uopće normalno funkcionirala što se tiče hrane. I to je sve bilo popraćeno naravno sa psihičkim smetnjama jer nisi dobro
kad nemaš normalan ritam prehrane, cijeli si poremećen, nisam se mogla školovati normalno, bila sam baš pogubljena u svemu tome. I ja kad sam čula da ja mogu zapravo primiti zdravlje, unutar svega toga, naravno, kao i svakoga od nas, to je privuklo. I ja sam došla na to predavanje, ne znajući uopće di idem, o čemu se radi. I čim sam ja došla u taj prostor, znači 10 minuta nakon predavanja, meni se duša raspala. Znači, ja nisam znala hoću li ja nestat ili ja zapravo tek sad počinjem postojati. Znači, meni je srce bilo ogromno. A prvi put se susrećem zapravo sa pravim kršćanstvom. Mene to, kažem, ponavljam, nije privlačilo nikad. Znači, mene kršćanstvo stvarno nije privlačilo. 10 minuta nakon, ja čak ne znam o čemu je bila priča. Znači, mene je sfera u potpunosti onako preuzela. Znači, to je baš je bilo veliko i silno. Ja nisam znala šta se događa sa mnom. Ja sam Carmen baš ispitivala. U šoku sam bila totalno. Ona je rekla, opusti se, ne brini ništa. I nakon toga je bila molitva za potrebite. Lorenz je pitao je li ima neko potrebit da bi izašla na molitvu. Ja sam izašla i rekla sam te sve probleme sa želucem i to. I on je mene pitao li čitam Sveto pismo. I ja sam nekako znala da ako kažem da ne čitam Sveto pismo, da neće moliti za mene zbog poduke. Zato što ako osoba nije podučena, onda teško da će biti poduka. Ja nisam znala za princip, ali sam imala osjećaj da će me odbiti. I ja sam lagala i rekla sam da čitam Sveto pismo, jer opet s druge strane sam osjećala da ću primiti. Znači, ja sam znala da ću ja primiti, ne znam kako, ali nešto mi je govorilo da hoću, iako nemam ja vjeru niti išta, nego taj neki feeling, eto, ne znam kako bi rekla. I on je rekao dobro, i sva sreća nije me ništa ispitiva jer bi pala na testu odmah. I uglavnom, ne znam jesi ti sam ili Carmen i on su, ja mislim, polagali ruke. Nakon toga sam te ja pitao da li znaš da je Isus Krist umro za tebe. Da, to je bitno. On je mene pitao je li znam da je Isus Krist umro za mene na križu i uzeo sve moje bolesti i boli. I ja sam to prvi put u životu čula. Znači, ja nisam uopće znala za to. Vjerovatno sam to čula, ali meni to nije zvonilo u srcu. Kad je on mene to tad pita, znači, to je bio toliki val, onako, svega, emocija u meni. Ne znam, sam rekla kao znam, ne znam uopće šta sam rekla, ali je bitno da je meni to, u tom momentu mi je bila spoznaja, u biti, baš velika spoznaja u srcu. I ja sam baš bila spremna za tu molitvu, iako ne podučena totalno, ali jednostavno smo iskoristili taj trenutak. I on se pomolio za mene i on je meni samo ukratko rekao nakon toga, znači sad si primila zdravlje, to ti pripada, zahvaljuj Isusu, ispovijedaj vjeru i ponašaj se kao što bi se ponašala da si zdrava. Sad meni je to čudno. Nisam znala točno što to znači, ali sam ja to odlučila doslovno shvatiti. I u biti, tu su bile nekakve kolači, nešto sve i ja sam, kako sam bolovala od toga, nisam mogla jesti skoro ništa, pogotovo kolače. Znači, ako bi pojela kolač, to bi bilo katastrofa, odmah tablete, bol, loše, znači moram ići gotovo. Ali međutim, kako on meni rekao da se ponašam kao da sam zdrava, ja sam pojela 5 kolača jer sam bila gladna, nisam jela dugo. I ja sam toliko uživala u tim kolačima i čak su neki ljudi onako krišom su me gledali kao pa jesi rekla da imaš gastritis, to, znači odmah ti satona dolazi sa svojim nekim mislima i ja kažem pa sad u biti mi je rečeno da je to sad gotovo, da sam ja istina, da se sad ponašam kao da je to istina. I ja mislim da je to zapravo trenutak kad se meni očitovalo zdravlje u potpunosti. Ja mislim da je to nekako ključni trenutak primanja. Tako da ja jesam tad primila stvarno iscjeljenje i zdrava sam od tad. 100% nisam ni za toga nikako koristila nikakve tablete, nikad nisam imala problema, nikad ništa. Ali u biti važnije od toga svega, od tog fizičkog iscjeljenja je što sam ja primila stvarno iscjeljenje srca. Znači, meni je to fizičko iscjeljenje i jesam zahvalna na tome, jer to su stvarno muke. Koji god je ikad prolazio kroz to zna da je to stvarno muka. Ali to je ništa spram onoga što ja jesam u srcu osjetila i primila i taj put koji je tu nekako počeo. To je onako, to je to u biti. Tu bi nekako ja veći fokus stavila. Da.
A to je cijenjenje. Dobro, jesi li onda primila odgovore na ta čuvena pitanja? Ne razumski, nego je tvoja duša prepoznala da je pristigla što se tiče spoznaje Apsolutno. na odredište, znači spoznala si sebe, Da. svijet oko sebe, Apsolutno. Boga kao svoga oca, njegov plan. Jel ti to napravilo promjenu duše? Evo ja to uvijek ljudima, znači ne na razini teorije, teologije, na razini prepiranja, znači to nema nikakvog smisla, nego na razini duše. Dakle, čovjek koji traži je poput trgovca biserjem i dok ne nađe, on trguje, ali kad nađe, sve proda i kupi. I to se ne može umjetno stvoriti. I točno se vidi na čovjeku da li je našao ili nije. Kad on nađe, to je trenutak kad više ne trguje. Duša zna, ona je pristigla, umiri se, stane, raduje se. Otvori se jedan novi svijet. Pa evo, mene zanima da li se to tebi dogodilo, jer to je bitno, to svi ljudi traže. A jedva da je itko našao, jer istina vodi do tamo, ona pokazuje put života i daje svjetlo svim međuodnosima. Znači, pitanje koje je u principu bilo pitano, ovo je sad kako si došla, znači prisiljena potrebom, ali traženjem odgovora. Carmen je zračila, znači toliko da te privukla, da si osjetila da ona u istine, na predavanju te pogodila sfera, znači ne 10 minuta nakon predavanja, nego kad je predavanje počelo, ono je trebalo sat i pol sigurno. Znači odmah nakon kad je počela, nju riječ pogodila i odjeknula u srcu, sfera ju je zahvatila normalnog duha i ona je bila spremna. I u principu ona nije lagala kad je odgovarala na pitanja, ona je govorila na razini prirode stvari, ja sam spremna. To je ona u principu govorila. I onda je primila doista i od tad je zdrava, prošle su već 3 godine, znači prilično je mogla primijetiti je li zdrava, hvala ti Isus. Hvala ti Isuse, da. A može i dobro povesti, mi znamo koji smo znali. Vidjet ćemo posle. Hvala ti Isuse. Nakon I onda snimanja. mene zanima, je li tvoja duša našla mir što se tiče, znači, spoznaje u svom postojanju, svrsi života i tako, to je pitanje koje ljude zanima. Dok to duša ne nađe, ona nije smještena, nije dobro, van ležišta je. Totalno. I to je baš, to je neopisivo uopće za izrazit nekako to savršenstvo spoznaje. A koliko još toga mogu spoznat, u biti spoznaja da imam toliko toga za spoznati, da je to tu. I da samo o meni ovisi koliko ću ja uhvatiti to, ali sve je tu. Znači razlika je kad nešto nedostaje u nauku, kad ne postoji mogućnost spoznaje i kad ti znaš da je tu sve, to je sve oko tebe i samo si ti u biti bitan u cijeloj priči, koliko ćeš ti uzeti od toga. O tvom životu ovisi, o tvom stavu spram toga, ali je sve tu. I meni je to baš ono potpuni mir u duši proizvelo i totalno zadovoljstvo. Zadovoljstvo koje nikad nisam osjetila u potpunosti. Uvijek je onako falilo. Uvijek je bilo malo. Uvijek je trebalo više tog zadovoljstva. Kao da nešto nedostaje. Kao da nešto nedostaje. Stalno, u čemu god. Znači, stalno žudiš nešto. I misliš sad kad to ostvarim, bit ću ispunjen. I onda ostvariš to i shvatiš da još uvijek nije to. I stalno u biti čezneš i nekako utapaš tu čežnju u krivim stvarima. Jer čezneš. A ovo je evo prvi put da sam nekako osjetila da sam pristigla negdje. Da pripadam negdje. Da se moja duša napokon nekako umirila. I da je sve tu. Znači, da idem na pravo mjesto, da jesam na pravom mjestu. I da imam priliku, Tako da. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isusa. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj
nevesen se vraćam pak kaj tebe. Te sakame, Gospode Isuse Hriste.